Gruntovčani, ne znam jel ste znali, o ekološkoj poljoprivredi postoje puno zanimljivih stvari o kojima se puno ne priča. Svi znaju da je ekološka poljoprivreda zdrava i da povrće košta više. Međutim, ono što je nama kao proizvođačima najbitnije da ljudi znaju je da 80% vremena u ekološkoj poljoprivredi otpada na suzbijanje korova. I kao što smo nedavno preskočili tjedan dostava, tako ćemo sa vremena na vrijeme morati ponovo, jer suzbijanje korova je važan zadatak. Kao što vidite iza mene, evo ovaj tjedan je bio tjedan košnje i vidjet ćete hrpu velike površine strojno pokošene, ali to nije sve, nije samo stvar pokositi između ovih gredica, nego se oko svake biljke još dodatno mora počupati trava, jer inače ta trava krade i nutrijente i sunce toj našoj vrijednoj biljčici. Pa evo vidite, jedan po jedan, metar po metar, gredica po gredica, 9 hektara, 10 hektara, sve se mora ručno proći. Pa evo, kad vam možda košarica zakasni 15 minuta u dostavi, sjetite se da neko jako puno vremena troši na sve druge radnje, a vi za to imate svježe i zdravo povrće na svom stolu.